45 yıllık namazda okuyan 3 yılda bir adamı gördük biz. Bir aksakal kişi 45 yıllık namazını 3 yılda okuptur. Subhanallah. Allah Taala namaz okuganга tawfik bergen. 2 yıl namaz okup жүрүp, keyin kaza okup kerekeni bilip durup, 3 yılın içinde okup koyuptur. Tünü gün kışında tün uzun deyt. Oşo tünü menen turup alıp okuy berem deyt. Uykum kaçat eken, karaganda deyt, okun gebeyt, uykum gebeyt deyt. Bağımlatqa şeyini okuy berem dep 45 yıllık namazı 3 yılda okup koyuptur. Allah kabul kılsın. Şunday adamlar var. Oşonun üçün namazın kazasını okuş şart. Orozonun dagın kazasını tutuş şart. Köpçülük karmabay жүрө берет. Bizde en жақшысы orozonu мына кыштагы күндөрдө. Ноябрь, декабрь, январь, февраль өтө күн кыска болот. Өтө күн кыска болот. Күн ыстык да болбойт, чаңкабайсың, күн да кыска, ичиңде да калбайт. Ошол убакыттарда кимдин казасы болсо каза кармасын. Өзгөчө аялдар нифас, хайсиет окуй албай калат, кармай албай калат. Аларга да жакшы, эркектерге да жакшы баарыбызга. Жок дегенде ушул убакыттарда биз орозо кармашыбыз керек. 3 айда 3 ай кармасак, 3 айдык, 3 жылдык орозону кармаган болобуз. Ошон үчүн орозо жана намаз булар фарзы айын амалдар. Буларды окунбайынча, казасын бермейинче кутула албайбыз.